Anenze nje aningiphi video la noma ningisendele i-screenshot. Okokuqala nje before sikwenze lokho ubani wena? Uyini wena ofuna ama-screenshot kithi? Uma ngabe siwasendela wena lawo ma-screenshot sobe sithi siwasendela bani? Oyini? Uyabona? So awuye usidakelwa wemdu. Yeka nje ukusimomela amasimba ngestraw. Uyabona? Yeka usidakelwa nje. Uyabona? So sendele wena ama-screenshot nje wazosidakelwa buyini wena? Why wena ungayifuneli lawo ma-screenshot lawo? If wena ubushawe yidatha ungayiboni izinto ezenzeka ku-social media, indaba kabani leyo? Ithini esathi sebenze ekuleni lingakubhadali lapho maqeda ungakwazi uku-afford idatha? Bungawabona amavidiyo kaSminoff ehlekisa ngokhuzani laphana estejini sengcuba yenyama lapha eMdletsheni? Awuyibonanga lo video le uSminoff esestage lapha yana eMdletsheni nakuya laphana kwakuhlatshwe inkomo ezihudayo laphana beyoculela amahala lapha yana. uSminoff wagibela estage wahlekisa ngokhuzani ekhuluma indaba yokujikijelwa ngamabhodlela nayo eyamanga. Awuyibonanga lo video? Awuyibonanga ipost kaSminoff elapha ya elokhuzeni? Ipost kaSminoff ayisendele uThibela lapha yana ethi ukuthi nina nje ninomona. Eyisendele ngqo uThibela wamkhotha wathi ukuthi nina ninomona. iParis nje ingaphezulu, ayikho indaba yomjolo lowo. Ekabani ingoma ethi umjolo lowo? Awuyibonanga lo post le? Hamba yongena kwi-page la Facebook likaThibela uyobuka ipost eyayithunyelwe uSminoff, eyayiposta uSminoff kuFacebook eyayithi oThibela banomona, ingoma ethi umjolo loyo iyabanda, kuneParis ethi iParis iyashisa. Hamba yobuka leyo post leyo. Yekela ukusangana wena mdu wena. Uma ubuye uphelelwe yidatha ungawabona amasimba enziwa uSminoff la ko Facebook, akuyona indaba yethu leyo. Angeke thina sisebenzele wena sithumele wena ama-screenshot, asidakiwe insangu njengawe thina. Uyabona? Uyini wena soze ukuthumela ama-screenshot sihlamandeni? Kade sijwayela kabi, uyahlanya.